Ambasada Republike Srbije danas je bila prepuna ponosnih roditelja i njihove dece koja su bila srećna jer su zasluženo osvojili vredne nagrade. Povodom Dana slovenske pismenosti koji se obeležava 24. maja, ambasadorka Srbije u Nemačkoj dr. Snežana Janković inicirala je literarni konkurs namenjen učenicima osnovnih škola širom Nemačke koji pohađaju program dopunske nastave na srpskom jeziku. Svečanost je trebalo da bude organizovana ranije, odmah nakon proglašenja rezultata konkursa, ali zbog epidemioloških mera morali su čekati mesecima. Čak ni sada nisu bili u prilici da ugoste svu decu, njih 115 koji su učestvovali u konkursu, ali tu su bili njih 10 koji su osvojili glavne nagrade. Za nas je bitno da u toj svakodnevnoj melodiji koja ih okružuje, oni usluškuju jednu unutrašnju melodiju njihovog maternjeg jezika, jezika njihovog porekla, srpskog jezika, i da sa tim usluškuju i taj unutrašnji svet, poseban pogled na svet, specifičan pogled na svet koji je sadržan u srpskom jeziku, skup vrlina koji je njima izražen, skup moralnih i duhovnih karakteristika i sve ono što čini srpski identitet. I da osluškujući taj unutrašnji svet prepoznaju njegove vrednosti u sebi, u svom ličnom identitetu i te vrednosti dalje neguju i pronose. Vrbice vrebo zelena, Đurđev denova, ovčara som gojimala. Deca su pisala na srpskom jeziku ćirilicom. Dodeljeno im je po 5 nagrada i po još jedna specijalna u 2 starosne kategorije, od 1. do 4. i od 5. do 8. razreda. Za veštenja u kom nam svima Stefan Nemanja poručuje: čuvajte, čedo moje milo, jezik kao zemlju. Reč se može izgubiti, kao grad, kao zemlja, kao duša. A šta je narod izgubili? Jezik, zemlju, dušu. Jer to je naš jezik. Jezik mojih predaka, mojih baka i deka, mojih roditelja, rođaka i drugara u Srbiji. Jezik tih slavnih vojnika koji nisu imali priliku da sa svojim decom razgovaraju, da uživaju u njihovom odrastanju i da se raduju njihovoj deci. Je radost i tuga. To je moj jezik. Svugdje ću stati i s ponosom zaigrati srpsko kolo. Tako nikada neću zaboraviti ko su i odakle su moji preci. Tako nikad neću zaboraviti gdje pripadam. Znam da se, ako ne budem trudio, moj jezik, kultura i tradicija postane deo zaborava. Ja ne mogu i ne želim da dovolim da takva lepota ostane skrivena od ostatka sveta. Nagrađeni su dobili knjige naših čuvenih pisaca Ive Andrića, Njegoša, Dučića, ali i savremenih dečijih pisaca Dejana Aleksića, Uroša Petrovića i drugih. Pored dece, roditelja, brojnih učiteljica i koordinatorki nastave iz Ministarstva prosvete, svečanosti su prisustvovali i gospodin Dragan Dimitrijević, generalni konzul Republike Srbije u Štutgartu, i gospodin Božidar Vučurević, generalni konzul Republike Srbije u Minhenu, koji je za ovu priliku spevao pesmu. Tom azbukom i slovima vi pišete zrake nade, za to što ste napisali dobili ste i nagrade. Pišite i dalje tako. Kogod piše, taj ne greši. Za to što ste napisali, valjda vam se i vuk smeši. Verovatno nema veće komplimenta za nekoga kada deca kažu, a puno njih je to izgovorilo danas, da kada osjećaju na srpskom jeziku. Za televiziju Srpske dijaspore iz Berlina, Jelena Helc.